Egun on guztioi, buenos días y sed todos bienvenidos. Ana jarrebok, gaur hasiko dugu liturgia urte barria. Abendu aldiari ekingo deutzagu, beraz, Eleiza Salbatzailearen jaiotza, Gabonak pozik ospatu aurretik, prestaketarako eskaintzen deuzkun itxaropenez betetako aldiari, itxaropenez betetako iragarpena entzungo dugu. Badator jauna, biztu degun argiontzia. Este domingo iniciamos un nuevo año litúrgico con el Adviento, tiempo cargado de esperanza que nos ofrece la Iglesia como preparación para celebrar con gozo la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. Hoy va a resonar un anuncio lleno de esperanza. El Señor viene, viene el Señor. Encendamos la lámpara. Con nuestros sentimientos vamos a ponernos de pie para dar comienzo a la Eucaristía y cantamos todos Jaunona. Jaunona, mundua salbatzera, etorri gugana zerutik. Munduan ez da maitetasunik, ez da bakerik, ez beharta ezin bizi besterik, zugana gatoz begira gu gaitik. Jaunona, mundua salbatzera, etorri gugana zerutik. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Ongi etorriak guztiok elizkizun honetara. Kristo argi dogula gogoratzen dauzku abendua aldiko koroiak, bere argiagaz. Lehenengo domeka honetan, itxaropenaren ikurdan lehenengo argia biztuko dugu. Jaunona, mundua salbatzera, etorri gugana zerutik. Pekatariak izan arren, argi izatera argitzen gaituzula. Erruki jauna, erruki jauna. izateko eta jokatzeko eran aldatzera deitzen gaituzula. Kristo erruki, Cristo erruki. tristura eta ustasunean gure itxaropena sustaitzen dozuna. Erruki jauna, Erruki jauna. erruki dakigula Jainko algustiduna eta gure pekatuak parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara, egin dagigun otoitz. Jainko algustiduna, emoiguzu zeure fededunoi abenduan lia astean, gugana datorren Kristoren bidera egintza honez beterik
urteteko azken egunean bera zintzoz etortzean, haren eskumaldean jarririk zeruko erreinua lortu dagigun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizitata gizaldi eta gizaldi guztietan. En la primera lectura, el profeta Isaías, en un momento de crisis, revela la actuación de Dios en la historia de Israel. Contempla a Jerusalén como la ciudad de la verdadera sabiduría, de la justicia y de la paz. Isaías profetearen liburutik. Isaíasek Amosen semeak, Judari eta Jerusalemi buruz izandako ikuskaria. Azken egunetan, jaunaren etxea dagoan mendia, mendi guztien buru ezarriko dau jaunak. Muino guztien gainetik jasoko da. Nazio guztiek ara joko dabe, eta herri asko joango da bertara esanez, zatoze, igondagigun jaunaren mendira, Jakoben jainkoaren etxera. Berak erakutsiko deuskuz bere bideak, eta gu haren bide zidorretan ibiliko gara. Ziondik urtengo dau eta legeak, eta Jerusalemetik jaunaren berbeak. Berak epaituko ditu nazioak, auzira ekarriko herri guztiak. Golde bihurtuko dabez ezpatak eta egitai lantzak. Ez dau herrik herriren aurka ezpatarik jasoko. Ez dira gudurako barriro trebatuko. Zatoz Jakoben herri, gabiltzan jaunaren argitan. Jaunak esan. Este salmo, como es bien conocido, cantamos todos juntos ahora. Jaunaren erada nogoazen, haran honorain zure atean, hemen gaituzun Jerusalem. Zure etxera goaz jauna, hauzera posma daukaguna. Uri batu auri argi, gure bihotzen lotugarri, gure herritarrak lerroz lerro, zugana dator bihotz bero. Zure etxera goaz jauna, hauzera posma daukaguna. En la segunda lectura, el apóstol Pablo recuerda a los romanos el día en que comenzaron a creer. Desde ahí les exhorta a comportarse con dignidad según las obras de la luz. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, ohartu zaiteze zein sasoitan bizi zaren, izan ere ordua da lotatik esnatzeko, sinisten hasibarriaretan baino urrago dugu eta orain gure salbamena. Badoa gaua gainean dugu eguna, kendu dagiguzan beraz ilunpetako egintzak eta jantzi argitako armak. Gabiltzan jator egun argizlez, ez jan edankerietan,
eta mozkorkerietan, ez loikerietan eta neurribakokerietan, ez azarre eta norgeiagokerian. Hartu egizue Jesukristo jauna soineko, eta ez ibili grina txarrak azetu guran. Jaunak esan. Aleluya, 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 aleluya. Jauna, zure maitasuna erakutsi eguzu, zure salvamena emaiguzu. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, 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 aleluya. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa Mateo deunaren liburutik. Aintzat zure honra. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos y los asientos de honor en las sinagogas, que les haga reverencias en la plaza y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí por nadie. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jaunak esan Senide maiteok, abenduko lehenengo domeka aldian sartu gara. Eta eleiz urte bateri hasiera emoten dautzagu. Liturgi urte barriaren hasieran, gure begiak eta gure bihotza jaunari bihurtu behar dautzaguz. Isaias profetak etorkizunari itxaropenez begiratzera dei egiten dauzku. Ezpatak golde bihurtu daitezala, eta bakea izan dedila mundu zabalean. Gizonaren semea, gitxien uste dugunean etorriko da. Horregaitik Jesusek esan dauzku zur egon zaiteze eta egite onak egizuez. Abenduko lehenengo asteak bidean jartzen gaitu. Etorkizunari itxaropenez begiratu, Kristoren argiagaz gure bizitzak argitu, eta erne eta zur biziten alegindu. Jesusen etorrerako prestatu gaitezen
jaunaren jaiotza guretzat salvagarri izan dedin beti. Hoy comenzamos el tiempo de Adviento. Esta palabra Adviento significa venida, advenimiento. El Adviento no es una pregunta, es una respuesta a la pregunta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay una obra de teatro escrita por Samuel Beckett que narra la historia de dos vagabundos, Vladimir y Estragón, que estaban esperando a un misterioso personaje llamado Godot. La obra se titula Esperando a Godot. Al final casi de la obra viene un niño que trabaja con Godot y les avisa que Godot no va a poder venir hoy. Para lo mismo decirles mañana y pasado y siempre. Por tanto, el hombre es eso, esperar, 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 esperar a Godot. Los cristianos tenemos un mensaje bien diferente de la esperanza, la alegría y de ilusión. Dios mismo, en Jesús, su Hijo, se acerca a nuestras vidas. No estamos esperando a alguien, a un personaje que no sabemos, que nunca llegará. Dios se hace presente en su Hijo Jesús y se acerca a nuestras vidas, la vida de cada uno. Jesús renueva nuestra persona pobre, llena de defectos, en una persona libre, feliz. Nos hace libres, nos colma de dicha y de felicidad. A eso viene el Hijo de Dios, nos trae la buena nueva de Dios. Y Dios mismo, en su Hijo Jesús, se acerca a nuestro mundo. Parece que casi es imposible descubrirle en este nuestro mundo. Él nos trae el consuelo a los que sufren, la esperanza a los que pasan necesidad, a los excluidos, llena de coraje, de fortaleza a los que luchan por la dignidad del hombre, la justicia del mundo. Él nos consuela, Él nos ayuda a ser felices de otra manera, sin estar apegados a las cosas. Pero es importante acoger al Señor que viene cada día, que vino en Belén y que vendrá al final de los tiempos. Estar preparados, estar despiertos, estar en vela, es el mensaje del día de hoy. Daos cuenta del momento que vivís, la hora de espabilarse ha llegado. Dejémonos de las obras de tinieblas y revistámonos de la luz, que es lo que nos quiere decir esta corona de Adviento. Estad en vela, porque no sabéis ni el día ni la hora. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Y la liturgia nos dice, estad en vela y acoged a Cristo como lo hicieron los profetas, como lo hizo Juan Bautista, como lo hizo María, nuestra Madre. Porque, dice el poeta, Rabindranath Tagore, Él viene siempre, todos los días, todas las noches, en los días soleados y alegres. Él viene, pero también
en las noches oscuras y angustiosas, Él viene. Que sepamos acogerle con un corazón lleno de luz, que es un corazón lleno de buenas obras. Para expresar nuestra fe, cantamos ahora Signisten Dot, Signisten Dot. Signisten Dot, Hauna, Signisten Dot zue eta jangoikoa, algustiduna, zeru lurren egilea, Signisten Dot, Hauna, Signisten dozuearen zenbe bakar Jesukristo gure jauna, ama Birjin jagandik jaioa, nekaldu eta obiratua, biztu eta aitaren eskuialdean jarririk dagoana. Signisten Dot, Hauna, Signisten dozue Espiritu Santua, Eleiza Santu Katolikua, Santuen alkartasuna, pekatuen parkamena eta hildakoen biztuera eta betiko bizitza. Signisten Dot, Hauna, Gizadiaren pos eta itxaropenak, tristura eta irritasun eta nahiak geure eginez jangoikoari otoitz egin daiogun. Eleizaren alde, que la Iglesia sea anunciadora del Señor que viene, siendo signo de esperanza en medio de nuestro mundo. Eskatu de jogun jaunari, Zul jauna, gure agintarien alde, que quienes gobiernan establezcan políticas que generen paz y justicia. Eskatu de jogun jaunari, Zul jauna, gure bakearen alde, que no levante nunca más la espada pueblo contra pueblo y se haga la paz en todos los conflictos y guerras del mundo. Eskatu de jogun jaunari, Zul jauna, gure gu guztion alde, que vivamos atentos a las huellas de Dios y a la presencia de quienes viven sin esperanza. Eskatu de jogun jaunari, Zul jauna, gure Jesucristo gure jaunaren bitartez, errege bizidata gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.
Zenideok, egindakigun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna, zeure esku zabaletik hartuta dakartzu guzan doaiak. Egizu ogi ardau honeikin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun Eukaristia, zure erospenaren betiko sari izan dedila. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza eskerrak jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak emotea jauna, aita guztiz santu, jangoiko algustidun betiko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera, behin apalik etorri zan gizonegina, betidaniko zure asmoa betetzera eta guri zeruko bidea zabaltzera. Horregaitik, aingeru eta goiaingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten dautzagu. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zerun lurrak beteri daukat zure diztirak. Osana Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz bada ogietar da honeik zeure espiritua izuriaz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala ogia hartu eta eskerrak emonaz, bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza data zuentzat emongo dana. Afalondoan bardin kaliza harturik barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko izuriko dana. Egizue hau nire oroikarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregaitik, jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, zure zerbitzari onartu gaituzuzalako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaigizala. Gogoan izan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure eleizea, erbaizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure artzainarekin eta gure hildako guztiekin batean. Gogoan izan, jauna, mundu honetatik zeugana eroan duzuzan zeure zerbitzariak, Juana Barinaga, Francisca Santa Maria, Ildefonso Larrieta eta etxekoak, Miren eta gu bakotsak geure hildakoak. Gogoratu eta eskertuko doguz. Eta asmoak Miguel Madariaga, Begoña eta Iñigo. Errukizakiguz arren, guk guztiok betiko bizitza jarritzi dagigu. Jangoikoaren ama Maria Duatzuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan dira santuekin. Eurekin batean goresten zaitugula Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegal, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakatziari jarraituz, bildur barik kanta dagigun. Isus jauna gaiz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta estu aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Zeure adozu erredetza, zeure ahospe ta indarra, orain eta Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea emoten dautzuet, neure bakea emoten
Begira zeure eleizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleizari bakea, emon batasuna, errege bizizara eta gizaldi guztietan, jaunaren bakea beti zuekin, emoiozue bakea alkarri. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, emoi guzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naz inor zu nire etxea sartzeko, baina ezaizu izbat eta osatuko naz. Entzun mesedez ohar batzuk. Escuchad por favor unos avisos. El próximo sábado 6 de diciembre podremos disfrutar, estamos todos invitados, a un gran concierto de órgano a 4 manos. Sábado 6 de diciembre a las 8. Intérpretes Michel y Yasuko Bouvard. Sábado 6 de diciembre. Por otra parte, deciros también que ya funciona en el rastrillo navideño, como todos los años, en los locales de aquí abajo en la Basílica, de 11 de la mañana a 1:30 y de 5 de la tarde a 7:30. El día 7 solamente por la mañana. También comunicaros que ya tenemos en nuestros portales de la Basílica a las Madres Mercedarias de Loyola, que nos ofrecen sus fantásticos dulces. También nos ofrecen lotería. Muchas gracias. Señor Jesús, al iniciar este Adviento, quiero caminar en tu luz, despertar a tu presencia y permanecer en vela, para que cuando vengas me encuentres preparado con el corazón encendido en esperanza.
Hauna zu ekin. eta zure espirituarekin. Betenkatu zaiezala jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoaze jaunaren bakean. Eskerrak